njengoba ekhulumayo yazi ukuthi isukhathi lo mcimbi ungaka nje mina abathakala ukuthi hayi ithi manje ukuthi abantu balapha bathi sibesidla ngoba yathi mazebe bazoke bathi sibazoyini bathi sifika ukuthi kumele kusazana shada ngicela bakhipha hayo ayenza kumina zonke bakhipha ade ngizobatshela mala enhlonze ukuthi senendundi hayibo kuko kuyazalwana ukuthi ngizomulisa ngesisweni icela indlu yayo ukuthi yakhiwe impela-ke indlu yakhiwa uma isiyakhiwa ngento khathi sithi hayi athi ikala-ke seshiya abe kuthi ayikalo mina ngayihamba ngemanyathelo ayikaleki ngoba ngiqhamuka ngoba ngisuka khona ngiyikala ngiyikala yebo abathi ukuthi awuze kula ngathi ayikho ngathi hluku bakhala uligcinela nje yakho lokho ngakwenza-ke wonke bathi bayakha kuyabashuka ngesikhathi eside hayi yangabi abe ngathi ey'phathaphatha baqala ukuthi hayi angavumi ukuphela nephela amalothi inkulu umthethwaneni nalabo futhi yafika futhi kumina ekhaya yazongitshela le into engisweni ngamikho yathi hamba ubatshela ukuthi abahambe manje bawucela uxhaso ungaqala batshele ikhansela ngafika ngayitshena induna la kade ngithi induna uma-ke futhi usiya khona uthi sohamba nawe siye lapho socela uxhaso ngitshela amosi yakhona Mhlawumbe kungathi hlobo abantu mthola ke ikhansela leselime yamanje. Wathi maselitholile-ke imeya ikhansela unduna wahamba watshela basebehamba bawutshela ukuthi umasipala. Sika-ke imeya-ke lesikhona manje. Hayi kusuka-ke emulela kamasipala ngayibona-ke bese basiza-ke besakhela indlena kuze ipheleke izinto ngakibo ayisasiza ukuxhaswa umasipala hayi sabonga kakhulu namhlanje la sekungumcimbi wayo kusuqala ukuthi uzokwenza umcimbi omkhulu ukusazana ukuthi emuna nalapho qala yo yena oqala yokugcina la awukho endeni kodwa-ke futhi yona esifundisa ngayo bonke abantu mina-ke asinankinga ngoba kusazana mihlala khona lethu-ke futhi manje siyikhuluma nje imina angigigekile ukuthi yonke into eyenzekayo uyayazi yonke umlando wayo ngumuntu nje ephatheke ezweni wonke umzimba noma anginayo inkinga ukuthi yonke into ithi yenzeka bese ngivelisele yalenda nje ngahle ngibone kudala ukuthi ngampela ngelinye ilanga la bofika bonke abantu bofika khona impilo wayasho naye athi funa izindlu zonkulu ukufundisela abantu amasiko kusekuningi ukuthi futhi ngithi ngabe kuyenziwa la ushuthi ngalokho besisho ukuthi singabantu esiyenazo imali mina ube imali ayisikhona nje eningi hayi ngase ngibahumsike la inakho kudingekayo nakho ukuthi inhloso kuningi yokuyenzeka wayesho amasu yathi futhi ngokaka isandla ule kuthi lo ufuna wabona bonke labantu bonke kuphela imidlalo yini ilanga kube khona umncintiswano wamasonto ukuthi kufika inkonzo ethile yila kumncintiswana wezingoma bazofika abantu bazosinitha umlesizwa lawo bantu besebenikwa imali sebehambile baqale banikelele inkosana zabo sekumva kwalokho bese benikwa-ke imali bawinile uphinde kube kanti futhi kufika izangoma futhi nakuyizindawo ihlangane khona zigide nazo ukhosana niyona ephethe yonke ulayini gide nazo futhi ngitswana lezo egige kakhulu esenika futhi imali kanjalo kanti bengene benikeli makusho ukuthi ziningi nje uhlaso olukhona noma sikhanda uqobo la inkosazane iyazi ngabe ngumthetho ngakusebenzisa ngabadlalela la bazofuna badlalele lapho phakathi yena khona bafike nemnikelo baphinde futhi bahlukane phakathi futhi banikwe futhi imali labo abawinele bahamba ngeke ngifuna ukuba nosiko nje olenza ukuthi abantu bangahlali besendlaleni ifuna abantu bonke bakhululeke le ndawo yasenhloko yayivele imiswe kanjalo asho ukuthi la ifuna befike ishabelo uqobo bazobona ukuthi mina-ke futhi sayo-ke sami-ke sakhona-ke la tshena mina yonke into efundi njengoba ngiyakwazi khonana futhi hhayi ukuthi inkosazana beyodwa ukwazi ukufuna yonke la ngifika khona inkosazana hayi kulowo ndawo inkosazana yonke isigodi nesigodi sinenkosazana yakhona mina-ke makhosazana uma ngifika nje khona sitholane nawo sesibone zingatholi kuyenze kulowo ndawo abantu
ukuthi kufuneka nalokhu nalokhu. Hhayi ngicela ukuzomandela for yami ngoba nami iningi izinto ngempela imlando eminingi angikuthandi ukuthi ngiqhubeke kakhulu ngoba ziningi izinto ey'dingeka ukuthi zisazokwenzeka. Siyabonga kakhulu baba ngisabele lesi simo ngiyasaba lesabelo sakho siyabonga kakhulu hayi asilindele ukuqhubeka komcimbi Hhayi. Awubambela manje sikhulile ngisaka umkhulu. Yazimvuthu ngazokwakha kudlala lo mzothu kwakhile ngiyadlala ma You people free, I want to get you. Show black free one day time. I they say one day for this not a person. And the picture part is not person. No, on to that and it. You live with blue say one day. So one day time. ngibona la enuka khona asiyakaba yakaba Zora inhlanhla zakho lezi amathamsanqa
Ya. Akuba nalutho manje kanjani? Ngeke nalutho. Siyamsaba. Akafiki. Hayi, phela umama bakafiki. Phela umama basemakhaya kodwa kudala. Ngisemile nje. Umamsiphi manganjalo. Ngakhala nomthophekile. Thank you. Umamsiphi phela uzenza wakho. Konke wakho akho. Yasondela. Uyakasa naye. Kodwa ngomthando wedwa. Ngisengiya ngikwazana naye. iPhone sana. Amen. What's Toby? Toby. Nangumakoti okhethiwe. Uzizwa kanjani ntombi yami icatshe ngaka? Kusho ukuthini nje kulokho kuwena? Ungalindele. Usihlephulele iy'nhlanhla phela. Usihlephulele iy'nhlanhla.